Epupudla ikeso losiya namaphumulo ngihambi ngedwa ke ngaba nezambeli zethu uthi sahambile kwamanje nje ngihambele ezinye indawo njengehambile kodwa namhlanje singena ecathweni zababa senomchunu sithi wena ubungenze njani abantu sebekujabulela becabanga ukuthi wena owinile ubuwazi wena uthi awusuwena owinile bese beqhula bekusaphezulu bekujabulela ubuzoqhwisha ukukhahlele kwasani bese bekudedele noma buzowabuka kabi one by one bese besola ukuthi ngathi khona into wrong nombuzo memeza kakhulu ukuthi ngiyeke ngiphathe man comrade akusemile winile angikwazi ukubala how noma ubuzovela uyithulele nje bayeke bakuqule obesidumbu beze fike bekubeke stage uyibukele nje bese mase bezwile ukuthi wena winile sebethi bahamba bese uyabakhomba ubathi babiza ukuthi ekuse hey la uyikhombe wena khombe phezulu khombe la bakuthathe khona bese ubabuka ngeso elithi akube njalo njengokungiletha kwenu la ngibuyiselene emuva ubungenze njani wena masibuyela nasithatha izincingo okwamanje saphuza uju.